Тыга хайстватын учун өдөрө сүйө хылгын тупсырыга чинчир үлени сагалатылар. Хатастағы кыхыл көл агрофирма хайстватыгар сахасырын услубетигар амбастыкынан сүйүгө опыт турдулар. Ол курду бүтүн Россиятагы физиология, биохимия, онны сүйүгө ахылгын үйретер научный институт ученыйдара келен сүйүгө операция ордулар. Сүйүгө хандыгар турулут фестила көмөтүнөн маннаа научный чинчир институт лехеттере сүйүгө сир ахылгын үйретен көрөктөрө. Опыт 3 жыл устатыгы тыллыга өскөтүн буле сүйүгө ахылгын тупсарыга тухалага билиннагана маннык чинчир үлелери сылгыга онна табага эмие ытыктара. Сахарин условиятер бихисөһөбүт туга тибетебитиден ханнык холора чавол макроэлементтер микроэлементтер тибетин өсө чолкайдан бери ханден би урукку методтар бунар өсө чолкай методтар буллар бехепти ине kana мудити онна төһө энергия тибети жахылыкка бар хастава төһөтө бу сүйүгө тухалак болары хорогон бар көрөтө хорон төһөнө беккө хөбиденти солталак опыттары турурукта